Reka nongere mbaye ikaze inshuti bakunzi ba The Sport Move. Birumvikana rero na update muri sport abagezweho, nkaba ngiye by'umwihariko kugaruka muri ekipe ya APR FC. Tugiye kurebera hamwe amakuru arimo aravugwa by'umwihariko aba avari ya Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania, aho ikipe ya APR FC iherereye mu mikino ya Sekafa Kagame Cup. Muri ikipe ya APR FC rero turakomoza ku bakinyi bakinaga amakipe y'ibihugu bamaze kwa bayijoininga. Turebere hamwe kucyo ikipe ya APR FC ivuga ku mubare w'abanyamahanga, by'umwihariko umutoza wayo Taleb Abdurrahman hari ibyo yamaje kuba yatangaza. Turakomoza gato kuri ikipe ya APR FC nanone turebere hamwe ku burwayi bwa Sheikh Djibril Ouattara, bivuga yuko ashobora kuba yakoherezwa hano i Kigali mu Rwanda kugira ngo akomeze yitabweho by'umwihariko n'abaganga ba APR FC. Turakomoza gato ku mukino bafitanye n'ikipe ya Al Ahly Abdurrahman hara mu gihugu cya Sudani, dore ko ari umukino uzaba ukomeye wa kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup. Nibyo ngiye kuza tukaganiraho neza 5 kuri 5. Reka manze nsabe wowe wamaze kwa wakora subscribe, kubwira mugenzi wawe nawe akakora subscribe, ndetse nawe utarayikora ukayikora none kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri kagenzi kako. Ikipe ya APR FC ikomeje imyiteguro ya kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup. Ni imyiteguro iri kubera hariya ku kibuga cya KMC. Birumvikana n'imyitozo bakomeje gukora kuri uyu munsi ku isaha y'isa 4 za Kigali, ni saa 5 zariya muri Dar es Salaam muri Tanzania, nibwo bakoze imyitozo bitegura umukino bafite wa kimwe cya kabiri bazakina ku munsi wo kuwa gatandatu. Ni umukino wahinduriwe amatariki, ni umukino wahindura amatariki kubera ko igitangazamakuru kigaragaza imikino ya Sekafa Kagame Cup, birumvikana na Azam TV yamaje kuba yabamenyesha yuko kubera ko ku munsi wo kuwa gatanu hari igikorwa cya Yanga Day cyangwa se Wananchi Day. Ni umunsi umeze nka za Rio Day za APR cyangwa se n'indi. Ni umunsi ikipe ya Yanga Africans imurikiraho cyangwa se ikamurika abakinyi izakoresha mu mwaka utahandabizi neza, mwese murabizi neza 5 kuri 5. Rero uwo munsi uzaba ku munsi wo kwa gatanu, byari biteganyijwe yuko aribwo kimwe cya kabiri muri iyi mikino ya Sekafa Kagame Cup aribwo kizaba, ariko bitewe nuko Azam TV izaba iri gukavaringa igikorwa cya Yanga Days byahuriranye kuri uwo munsi wo kwa gatanu, bahise bimura iri rushanwa rya Sekafa Kagame Cup kimwe cya kabiri baryimira ku munsi wo kuwa gatandatu. Ubwo rero nibwo imikino izaba ku isasta za hano i Kigali mu Rwanda, nibwo ikipe ya APR FC izamuka mu kibuga ikabicakirana n'ikipe ya Al Ahly Abdurrahman. Nibyo ngiye kuza kabisa mbwira wowe mufana w'ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC si ubwa mbere igiye guhura n'ikipe ya Al Ahly Abdurrahman, kuko n'umwaka ushize ikipe igitozwa na kocha Ibenge wabigeze gukina baza ikipe ya APR FC iza kuyitsinda kuri penalty 5-4, bituma ikipe ya APR FC igera ku mukino wa nyuma. N'ubu ngubu rero ikipe ya APR FC ikaba yahize gukuramo ikipe ya Al Hilal Abdurrahman yo mu gihugu cya Sudan. Dore byo by'umwihariko ko iyi kipe atari ikipe yahagaraye imbere y'ikipe ya APR FC, kuko yagiye ivamo abakinnyi bagiye batandukanye, bahinduye umutoza wayitozaga coach Ibenge yerekeza muri ekipe yaza. Umutoza akubwira ko kuba ari ikipe n'ubundi imenyereye amarushanwa ya CAF Confederation Cup ndetse na CAF Champions League, ari ikipe ihora mu matsinda mu marushanwa nyafrika, ari icyo gipimo cyiza. Navuga ko ikipe ya APR FC iboneye muri iyi mikino ya Sekafa Kagame Cup. Twahereye ku makipe nka Bumamuru, amakipe nka za KMC ndetse n'andi makipe agiye atandukanye nka za Murandege, twagiye tuvuga ko uru atari rwo rwego rw'ikipe ya APR FC. Gusa kuri ngubu tugiye kureba urwego rw'ikipe ya APR FC by'umwihariko ubwo izabihura n'amakipe asa nkaho akomeye amenyereye akina imikino nyafrika. Ikipe ya APR FC rero biteganyijwe yuko umukino wayo n'ikipe ya Al Hilal Abdurrahman uzaba ku munsi wo kuwa gatandatu ku isaha y'isa 5 cyangwa se saa 6. Muri ayo masaha tuba turi kwitegura kwegera ameza. Nkomoza gato kuri uwo mukino, ni umukino nabonye abafana b'ikipe ya APR FC bashaka kuzaba bitabira ari benshi cyane, kuko numvishe ko hari amabisi menshi azaba yaturutse hano i Kigali mu Rwanda yerekeza hariya mu gihugu cya Tanzania. Icyitwa umufana cyo kizaba kiri ku rundi rwego hariya mu gihugu cya Tanzania.
ikipe ya APRFC kandi yakoze imyitozo yakira bamwe mu bakinnyi bari baragiye mu makipe y'ibihugu harimo abagande babiri Ronald Sekiganda ndetse na Denis Omedi, hakazamo abanyarwanda bane nubwo hari hamagawe batanu, harimo Ishimwe Pierre Mario nk'umuzamu ndetse akaza Nyamugabo Claude kapiteni, hakaza Ombolenga Fitina ndetse na Mugisha Gilbert aka Barafinda. Abenshi mwibajije ko impamvu ese myugariro Nduwayo Alexis we atahise agurukana cyangwa se atahise akomezanya n'abandi mu gihugu cya Tanzania. Gusa ikibazo ngo cyabayeho nuko ikipe ya APRFC yari yabafatiye indege, baza gusanga imyanya isigayemo y'indege iva Johannesburg mu gihugu cya South Africa yerekeza Dar es Salaam muri Tanzania, hari hasigayemo imyanya enye. Bavuga yuko habanza kugenda nka kapiteni Niyomugabo Claude ndetse n'abandi bakinyi, yuko n'ubundi uyu mupeti Nduwayo Alexis asanzwe ari umusimbura muri cyangwa se mu bwugarizi, kandi ngo mu kintu kijyanye n'ubwugarizi ikipe ya APRFC nta cyuho wabona gifatika ifitemo. Niyo mpamvu bahisemo yuko abo bane aribo bahita bahaguruka berekeza muri Tanzania, mu gihe ikipe ya APRFC yabigeze kuri finali bakabona ko by'umwihariko mu bwugarizi bafitemo ikibazo, bashobora guhita bamuvugisha akaba yafata rutema ikirere akaza mu Rwanda, cyangwa se n'igena Clement yaba adakomeje kugenda amererwa neza, nabwo byahita bimufasha yuko bahita bamwereza indege agahita aza hano agahita yerekeza, agahita afata indege mukuri Kigali imwerekeza ara muri gihugu cya Tanzania gukina umukino wa nyuma wa Sekafa Kagame Cup. Ni ikipe ya APRFC abenshi none mwavuze yuko yibazaga impamvu Mamadusi nawe ashobora gutekereza mu gihugu cya Tanzania. Gusa ni Mamadusi ubiteganyijwe yuko azagera i Kigali mu Rwanda ku munsi wo kuwa gatandatu mu masaha ya nimugoroba kabisa. Birumvikana ko ikipe ya APRFC izaba yakinye kimwe cya kabiri, ntizaba yamenye ko yageze kuri finale cyangwa se itageze. Rero iramutse igeze finale nanone ntabwo navuga ko atahita ayisanga mu gihugu cya Tanzania, kuko n'undi bwo yafata indege nimugoroba ikamugeza Dar es Salaam, nurukumva kongera gukorana imyitozo kandi finali iri ku munsi wo kwa mbere. Birumvikana ko n'ubundi aramutse agiyeyo yagera afite n'umunaniro ntabwo yakina. Nkomoze gato ku kibazo cyangwa se ku burwayi bwa Sheikh Djibril Ouattara. Ni Sheikh Djibril Ouattara ukomeje koroherwa gake gake nyuma yuko yageze mu gihugu cya Tanzania agakina umukino umwe ufungura ubwo bakinaga na Bumamuru yo mu gihugu cy'u Burundi, yaje gutsindamo igitego ariko icyitwa malaria cyo cyabaye malaria kuri Sheikh Djibril Ouattara. Biteganyijwe yuko ku munsi w'ejo cyangwa se uyu munsi ashobora kuba yafata indege agahaguruka ari mu gihugu cya Tanzania akaza kwerekeza hano i Kigali mu Rwanda kugira ngo aze akomeze kuba yakwitabwaho n'abaganga basigaye b'ikipe ya APRFC hano i Kigali mu Rwanda, bakomeze kugenda bamwitaho neza 5 kuri 5 kugira ngo barebe niba yarikavaringa vuba. Byonyine mu kirere yarasanzwe amenyereye, usibye ikirere cya Dar es Salaam cy'ubushyuhe bwinshi yahise agira yafatwa n'indwara ya malaria. Bavuga yuko ashobora koroherezwa hano i Kigali mu Rwanda kugira ngo abashe kuba yarikavaringa malaria ibe yashiramo. Ubwo biteganyije yuko Sheikh Djibril Ouattara ashobora kugaruka bigenze neza, ashobora kugaruka mu mikino ya shampiyona cyangwa se mu mikino nyafrika ya CAF Champions League ubwo bazabitegurira ikipe ya Pyramid. Nababwiye ko ndibuze gukomoza kucyo umutoza Taleb Abdurrahim yatangaje kubwo kongera umubare w'abanyamahanga. Yavuze yuko we abona ko atari cyo gisubizo cyiza cyo kuba bahita bongera umubare w'abanyamahanga. We yakavuze ko ahubwo bakabaye abanyamahanga 4, kuko ibi ngibi ngo bigiye gutuma abanyarwanda bari basanzwe bakina bagabanyirizwa n'umwanya wabonaga, kuko ngo niba ari abanyamahanga bagiye kuba 8 bakajya babanzamo, birumvikana ubwo nabasimbura 4. Gusa nge ntabwo nemeranya nawe. Twagiye tubona n'ubundi turibuka muri za 2004 muri za 2003 muri za kuzamuka kugera ubwo bari bagabanyije umubare w'abanyamahanga muri shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nibwo yageraga kure, ukabona ko n'abanyamahanga bakinaga muri shampiyona y'u Rwanda bari abanyamahanga bakomeye. Wabonaga ko n'abanyarwanda bakinagamo bari ba Jimmy Gatete, bari abakinyi ubona ko bafite karite, ndetse bafite karite iri ku rwego rwo hejuru, bahatana kugira ngo babashe kuba bagaragara muri 11 y'umutoza agomba kuba yahisemo ku rupapuro cyangwa se ku rupapuro rw'imikino. Ikiza indi ngingo
navuga ko Ferwafa yashizemo ishobora kuzarengera ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nuko bashizeho ko buri kipe ikini icyiciro cya mbere mu Rwanda igomba kuba ifitemo abanyamahanga abo banyamahanga 8 ariko ikaba ifitemo na under age cyangwa se under 21 bagera kuri batatu bizatuma na development y'abanyarwanda zitabwaho cyane ubona ko ahazaza umupira nyarwanda tutiteye ku by'abatoza bagiye batandukanye bagenda batangaza twumvishe ibyo Frank Torsten Spitter yatangaje we ubwe agitoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi na Darikonovic nawe yigeze kubivugaho uyu ni umutoza wa gatatu navuga ubitangajeho gusa igihe cyizere cyo kirahari ku kintu kijyanye n'umubare w'abanyamahanga shampiyona byo igiye kuryoha tugiye kubona amakipe agiye kujya kuko ndizera neza niba ari ugutunga abanyamahanga 8 babanzamo navuga ko ikipe izagigura umunyamahanga yamwitegereje neza 5-5 reka nkwibutse wowe utarakora subscribe ko ikora none ndetse nawe wabanye nanjye muri iki kiganiro kugeza gisoje ndagushimiye nshimira nawe wese wamaze kuba wakora subscribe iyi ni The Sport Move nge wumva Nebo Fabrice reka tuzasubira utaha ciao ciao